thâu thô hali Newah dabu ya quiz contest ya Newah round suruji tengodu thani nise ji quarter final rounds ta suruji ale thani nise ya game pengu game pratek game चाहिँ Newah team jako meu round de wani Newah team out ji eja thौ ya tho botikai chungo pengu no team ya ta bichayana jako lisabia di ta ina piana bacha bichayana thौ तर इ या दुने हे lisabia di malo thौ थो quarter final ya dakle napango game ale overall चाहिँ game number 6 e pengu team ta thengdu dakle napango team kho bhoswa Aastha Shrestha lidiandi bhoswa chita loskus ale chigu team yo chaka masika biadi ta inap na pa thawu school yo nana ta gidena Juna Aastha Shrestha kha Jiguna Aswani Shrestha kha Juna Ranjanda Shrestha kha achik pani go school yo na gana ale school yo nana ta ichane Jigu school na Olympic secondary school kha Juna school na Modern International kha Jiu college na DAV college kha ए हजुर हस यो कुसुबा थौयागु लागि न्युगुगु टिम दु चवस्वाले निकिता ट्योचहिनो वेकल छै लिडियान्दी निकिता जी चिता लस्कुस अले ना पछिगु टिम या मसिका बियादिस जिगु नाम निकिता ट्योचहिनो हो जोजलपा जिगु नाम बियन छ जोजलपा जिगु नाम सिमन मानन्द छ अले जिगु सुकस देश केन्द्र स्कुल यान ख हजुर चिता चा भतिसा डिस्टर्ब होइ नखला अले मेगु टिम सोंगुगु टिम चाहिँ थौया लागि तफोस्वाले बिदिसा महार्जन लिडियान्दी तफोस्वा चिता लस्कुस अले छिगु टिम या मसिका बियादिस जोजलपा जिगुना बिदिशा महार्जन ख जोजलपा जिगुना राशिका महार्जन ख जोजलपा जिगुना निमिका महार्जन ख हजुर छिकपिङ गन ख थाएन दैस स्कुल ना हो थै थाए जिपिङ कीर्तिपुर अले जिमु स्कुल युना चाहिँ क्रिएटिभ एकाडेमी हजुर हस छिकपिङ त लस्कुस अले थौ यो फोर्थ टिम दक्लेली पांगु टिम ख गुलाब स्वा सुजित श्रेष्ठ लिडियान्दी गुलाब स्वा छिकपिङ त लस्कुस अले छिकपिङगु टिम जोजलपा जिगुना सुजित श्रेष्ठ ख जी जगतसुन्दर बनेको थिए बनाम जोजलपा जिगुना सचराना मानन्द ख जी जगतसुन्दर बनेको थिए बाकी जोजलपा जिगुना विष्णु मानन्द ख जी जगतसुन्दर बनेको थिए बाकी हजुर पेंगु टिम या त योकैको भिन्तुना सेकेन्ड राउन्ड दे थिना दिउले अलि नप आयु लागि थौ या उठो कम्पिटिसन लागि बेस्ट अफ लक बेस्ट विशेस बालाको बिचाय नाचको लिसाबिया सजिना छ दाइथे आछि थौ यागु थो क्विज सूर्य छिकपि सकल छिया जिस भिडियो लिंक न छोयु ख रुल्स त बालाको थुइका दिल जुइरका भल्सका मेन दगा दाइ चाहिँ टिम लिडर लिसाबिया दि माल अनि अन अप्सन ए बी सी डी दासे अलि लिसाबिया दि चाहिँ स्पष्ट जुइ अलि टिम लिडर बाहेक मेपिस चाहिँ लिसाबिया दि मते नाप अलि छिकपिस भिडियो चाहिँ थ्रु आउट द गेम अन ए अनातै दिमा अलि लिसाबि बले अन बिटिया लिसाबिया दिस इसा आथौ याको गेम जिस सूर्य तो यसलिसा कासया नियम त पकाना दक्षिण थुलजी तो पेंगु टीम भोस्वा चस्वा तफस्वा गुलाब स्वा दि थो जिगु थो थोयागु फर्स्ट क्वार्टर फाइनल आतिसा वनी दक्ले नापांगु निसा वनी थोयागु नापांगु टीम भोस्वा या त बाला चरे बले छु अजिमा द्यया जात्रा जुई which goddess festival is observed in Balachare. And the options are Ko Nai Ajima, Kha Luti Ajima, Go Maiti Ajima, Gha Bhepi Ajima, Ngo Konga Ajima, Cha Asamaru Ajima. Chu I Nihata Bonswa. Khaluti Ajima. Khaluti Ajima. Swe isa milezuki mozu. Pachili sobia dilo dokle napangu nyosaya. Okay, Voswa timo. Nigulia, congratulations. You have scored 20 marks for the first question.
아지 니국 녀서 박해원이 니국 녀서원이 저워 쏴야다. Nepal Dakle Todhangu Diega Gugukha, which is the biggest temple of Nepal? And the options are Ka Datrataye Diega, Kha Swayambhu Diega, Ga Mayadevi Diega, Gha Janaki Diega, Nga Taleju Diega, Wa Cha Nyatapau Diega. Thô जिना चाहिँ हेलो म पहिला चाहिँ यहाँ गुजको अप्सन दै ख मलाई आथो जिस क्वार्टर फाइनल चाहिँ खुगु अप्सन यहाँ गुदुई आछिगु इ यहाँ त चौवसमा ख जानकी देगा घ जानकी देगा स्वेसा पाछिलिसा अले चौवसमा निगु ल्या कातता लागदु छितन भिन्तुना छिगु टिम हस आजि सुंगुगु निसा पाखे वनी सुंगुगु निसा वनी त फर्स्ट वाया त संसारे दक्ले चिदंगु दे चुख. Which one is the smallest country in the world? And the options are Ka Zambia, Kha Bhutan, Ga Vatican City, Gha Kenya, Nga Indonesia, ale Cha Japan. Thunya sawani ta first one ata chigu I nya. C Vatican City. E Vatican City. Pachilisa त्यसको दक्षिण चाहिँ एकदमै प्रिपेयर याना छाउथे छ तफ स्वान न निगु ल्याका त ता लागदु आछि मेगु नेस पाखे वनी गुलाब स्वाया त थौ या गुथो क्विज कासे दक्ले नपांगु नेस तर नेस नम्बर सोनिगया चेरापुन्जी दका गुगु थाया त दाइ which place is called Cherrapunji of Kathmandu Valley and the options are बुढानील कण्ठ ख धुलीखेल ग हनुमान ढोका घ गोदावरी ङ चन्द्रागिरी अले च स्वयम्भू थुन्य सावनी दक्ले लिपांगु थौया टिम गुलाब स्वाया त छिगु इनु त गोदावरी 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 हामीले घ ख प्याचिली सबिया दिल अले पेंगु न टिम निगु निगु ल्या हेत ता लागदु सिक्पि सकलसित भितुना आ मेगु हुने स पाखे वनी मेगु हुने स वनी थौया दक्ले नापांगु टिम भौ स्वाया त तो तिसाया ना छुख. What is the name of this ornament? Makosi, Nyapusikha, Tayo, Chandrahar, Tuki, Shirbindu. Ale chigu I nyakmala. Ajar, chigu I nyata. Moswan. Kha Nyapusikha. Kha Nyapusikha. Thono tasko he. Pugulisa. अझै छि चाहिँ थिकेन निगु ल्या हे त छिता लागदु छि टोटल 40 मार्क्स स्कोर यान्दिला आफ्नो जिमेगु नेसा पाखे वनी अलि थो क्वेशन वनी चौवस वाया त तो सकी पाया कलाकार ना छुख जि भिडियो छ कचाके बुफको मिया बिया बुया टिभा फुकन जोङ का पखरान दोआन पम्जा मान थस्या हजुर what is the name of this actor क सुरेन्द्र तुलाधर ख आशाकाजी थकु ग राजेन्द्र साक्य घ सबिन साक्य ङ शिव श्रेष्ठ अले च प्रशान्त ताम्राकार थुन्य सवनी चौवसवाया त
저스와 토성 기파야 कलाकार्य ना छुक थन ऑडियो भिजुअल खना दिला देखो ना छिदै दिमाला 저스와 지구와 15 सेकेन्ड चाहिँ बाग्दैन ई शिव श्रेष्ठ मिले मजलो आथो नि सवनी त फसवा आयो त बी आशा काजी थापु प्याचिलिस थो न्यासयालिस लागि छि झिन्यागो ल्याको इदिगुदु आ टोटल मार्क्स छि 35 थिएन आ मेगु न्यासन छिगु लागि होई करित बाख छोम सफुया छोमी सुख हु इज द राइटर अफ द स्टोरी बुक कस्ती बाख सफुया छोमी सुख हु इज द राइटर अफ स्टोरी बुक कस्ती क मथुरा सामी ख राज सामी ग रत्नबहादुर सामी घ धुस्वा सामी ङ अरुण सामी अलि च भरत सामी थो न्यसवनी त फसवाया त कस्ती बाख चुमिया सफु सुख तस्का नाजाम बाख चुमिया सफु खतो नेपाल भाषा खेले The first one. ई रत्न बहादुर सयामी ई रत्न बहादुर गले दुगा याक्न दैछ का नहुँला टाइम वनि नला छि रत्न बहादुर सामी दैदिउ ख रत्न बहादुर सामी चाहिँ गले ला इले म हो आ फो नि स पास जी गुलाब स्वाया त सुच्या जन हो हजुर गुलाब स्वा मथुरा स्यामी स्वेसा प्याचिलिस मथुरा स्यामी नेपाल भाषा खेले तस्क नाजाम एक आख्यानकार बेकल चाहिँ यो उपन्यास बाखत चुइदिगुदु अले थोलिस प्याचिलिस बिया गुलाब स्वानो झिन्यागु ल्याकै दिलो वेक अप इनको टोटल मार्क्स 35 आ मेगु क्वेशन नवनी गुलाब स्वाया त थुम्मे पहिला जना दिस माँ अब आयो दता पता की है थामा माँ अब आयो दता थुम्मे हलामी सुसुख who are the singers of this song अले ऑप्शन ख कले रामसामी व संगीता साक्य खले जुजुकाजी रञ्जित व सपना परियार गले पवित्र कसा व निशा देसार घ भृगुराम श्रेष्ठ व दीप तारा ताम्राकार ङ रामप्रसाद मानन्धर व नगिना जोशी अले च सत्यनारायण व निर्मला कंसाकार थुन्य सवनी गुलाब स्वाया त छिगु इजी यहाँ कचना क भृगु श्रेष्ठ एन्ड दीप तारा ताम्राकार भृगुराम श्रेष्ठ व दीप तारा ताम्राकार प्याचिलिस थोमे नापाना न्याना गुमे ख गुलाब सा ख ए अनुमान जगे होला म होला हस थोन अपना प आ थौ या थो टीम लीड याना चना दिगुदु गुलाब सा 55 मार्क्स थिएन अले सेकेन्ड चाहिँ भोस्वा आलान चंगुदु थर्ड पोजिसन एलान चंगुदु त फोस्वा चौस्वा दा 20 मार्क्स एलान चंगुदु आ मेगु राउन्डे बालाको बिचायना इले हे निसबिया दिते इना आज क्वेश्चन नंबर 9 है भने एंड क्वेश्चन नंबर 9 goes to भोस्वा
Bhomachalise pasa wani me sita chudhai. What is the woman who accompanies a new wed woman called? And the options are Bhomalu, Kha, Komilu, Ga, Samilu, Gha, Lise wanegu, Nga, Tamaka wanegu, Cha, Ducho wanegu. Ale chigu ije nyakachana. Bonsoir, chigu i nyakachana. Ga, Samilu. Tona pachi lisa biadi gudu chikpinta bintuna. Tho Samilu rao khongo uli dha prachalane mowa esa chikpisa dam pachi lisa biadi la chikpinta yuko bintuna. Aji megu nyasale bone. Thongane a tho jigu jun pulangu Newah khongo da चाहिँ revive yakigu wa nugu pusta चाहिँ सिकेको न छगु जिउ objective ख ale wo objective चाहिँ ताय लानु चाहिँ उठे चाहिँ चिकपिने गुनी ससो बेले आ मेगु निसा पाखे वनी मेगु निसा वनी चवस मायता कुए बिया तगु मध्ये विश्वया गुगु देशे सेना दहिगु हे मधु. In the given list, which country does not have any army? And the options are Ka Bolivia, Kha Costa Rica, Ga Bahamas, Gha Ecuador, Ngo Finland, Ale Cha Ghana. Punyasa wani chawas mayata chawasa balaka bichaina bisabiadsa. 원탄 서울을 떠나던 일은 팀에 뭐로? हजुर 팀에 걸 뭐로? 팀에 걸 뭐로? 팀 보이죠? 팀도 비말래. 송모도 송모도 가는 병원에 와. 병원라 두다. 몰라. 저was마 지구 2년 전에 हजुर तवसाले निकिता जी Go Bahamas. Go धेरै होला मिले मुजुलो थुन्यो सक्न पनि आ त फसवाया त B Costa Rica. B Costa Rica. Sueza. Tachilisa, ale tuke na ponta foswana tuke laina 15 marks kaya. Weke bni total lia 50 zugudu. Aji hakno megu nisa pakhe bani. Question number 11. Hazur. Kipaya chungu boya ta chudhai. What is this portion of food called? Ale options kha biacha bo ko kha tucha bo ga kaula bo gha agau bo ngo bhe bo cha chilla bo ale thunya sa wani ta phoswa yata hai kipaya chungu boya ta chudai The first one, 15 seconds ago back then. Yakno da idza chu I A biacha bo. A biacha bo. Mile mozulo atho ni sawani. Kulaf sayata.
घ आगो बो घ आगो बो छिस प्याचिली छ लकी अगेन छि सायद अनुमान यान दिउथे छ ई काउसेबले छि चाहिँ 70 मार्क्स थोना प चाहिँ स्कोर यान दिगु दु कंग्रेचुलेसन छिता हाक्नो आ मेगु नेसन छिता ये या बले दागी छुत्वाला पिता है ड्यूरिंग इंद्र जात्रा फ्रॉम व्हिच प्लेस दागी इज स्टार्टेड क असत्वा ख मरुत्वा ग लगत्वा घ खिचापुखुत्वा ng कोइतित्वा अले च एतखात्वा गुलाब स्वा छिगु इ निहता मरुत्वा थोना प्याचिली छ नक्तिनी जका ये याशिरल मिगल नान्छे या लिपा चाहिँ मिंग नान्छे या लिपा चाहिँ ये याशिरल अले एकदमै प्याचिली छ बिया दिगु दु दागी चाहिँ मरुत्वाला है अले दक्ले नपांगो दि त चाहिँ ये या खु है ख दागी आछि मेगु नेस पाखे वनी थोने स वनी भोसवायता नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघ या दुजजुइत छगु लिपि गुगु ख which script was used by Nepal to obtain UN membership and the options are प्रचलित लिपि ख रञ्जना लिपि ग भुजिमो लिपि घ कुटाक्षर ng ब्राह्मी लिपि अले च देवनागरी लिपि छु इ न्याता भोसवा ख रञ्जना लिपि पाछि थोन तस्का पाछि लिस रञ्जना लिपि याना हे नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघ या दुजजुइ खंगु ख आछि मेगु ने स पाखे भने क्वेशन नम्बर 14 थोन स वनी चव स्वाया त नेपाल या नेपालमा राष्ट्रपति सुख who is the first president of Nepal and the options are क पद्मरत्न तुलाधर ख विद्यादेवी भण्डारी ग विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला घ डाक्टर रामवरण यादव ng जुद्ध शमशेर अले च मणिहर्ष ज्योति छिगु इ यहाँ त तवसा ख डाक्टर रामवरण यादव घ डाक्टर रामवरण यादव हजुर तस्का प्याचली छ अले थो सायद यो कुछ त मोगुली छ हेला त यसला त छ त थुके नापना प छिन 40 स्कोर का त ता लागो दु थथे मिलेजी को पाछि पासिली सब या छ सकल छिन आ मेगो क्वेशन है वनी जी क्वेशन नंबर 15 तो न्यसा वनी त फर्स्ट वाया त नाइट्रिक एसिड या रासायनिक सूत्र छुख what is the chemical formula of nitric acids and options are HCl ख H2SO4 ग CH3COOH घ HCOOH ng HNO3 अले च C6H5COOH तो चाहिँ न्यसा वनी त फर्स्ट वाया त छिगु इ न्या त EHNO3 हजुर प्याचिली छ नाइट्रिक एसिड यो फर्मुला यो चाहिँ रासायनिक सूत्र छि चाहिँ प्याछि त दिगु दु थो नापना पछि न 70 मार्क्स का त ता लागु दु छिकमेन त बिन्तुना आजि मेगु नेसा पाखे वनी क्वेशन नंबर 16 अले क्वेशन नंबर 16 वनी आली ड्यानचुंगु गुलाफ स्वाया त रानीपुखु सुनादेखु गुख who built Rani Pokhari and the options are Bhupatindra Malla ख जयस्थिति मल्ल ग प्रताप मल्ल घ जय प्रताप मल्ल ng रणजित मल्ल अले च सिद्धि नरसिंह मल्ल your time starts now गुलाब स्वान प्रताप मल्ल प्याचिली छ गुलाब स्वान छिता हाक्न भितुना आजि मेगु निसा पाखे भने क्वेशन नम्बर 17 क्वेशन नंबर 17 वनी भोसवाया त अले नेसा ख नेपाल भाषा मंका खलया छे दने त भु सुनादान बिगु ख who donated the land to build नेपाल भाषा मंका खलज बिल्डिङ क दयावीर सिंह कंसाकार ख सिद्धि चरण श्रेष्ठ ग वैकुण्ठ प्रसाद लाकौल
घ ठाकुरलाल मानन्धर ङ चित्तधर हृदय च प्रेम बहादुर कंसाकार छिगु ई यहाँ त भोसवा नेपाल भाषा मंका खलया छेदनी त बु सुना दान दिउगु ख थो छेदनीगु आज सुरुजिया चंगदु दयावीर सिंह कंसकार दयावीर सिंह कंसाकार मिले मजुल प्याछि मजुल आथुन्य सौनी चौवसमा ठीक है 45 सेकेंड्स को दो टाइम वैकुण्ठ प्रसाद लाकुल ग वैकुण्ठ प्रसाद लाकौल दैदिगुदु प्याछि मजुल आन थोनी तफो स्वायत 30 सेकेंड को दैछ त टाइम ख सिद्धिचरण श्रेष्ठ ख सिद्धिचरण श्रेष्ठ दैदिगुदु वन प्याछि मजुल आ यस्तो वनी पासन्जी गुलाब स्वायत 15 सेकेंड को दु एजा इलेहे लिसबियालिस ठाकुरलाल मानन्दर मिले मजुलत के प्याछि लिसख चित्तधर हृदय सुनाना मिलेन्दी मक्त थो निस छौ चाहिँ या लिस चाहिँ थौ म होला ला आछि मेगु निस पाखे भने थो निस वनी चस्वायत चौवस्वायत क्वेशन नम्बर 18 सन् 2019 97 दुमसु वैज्ञानिक नोबेल शिर्पा ट्याकल who received a Nobel Prize at the age of 97 in 2019. Alle options kha John B. Goodney, alle kha Akira Yoshino, alle ga Avi Ahmad, alle gha Peter Handke, alle nga Easter Duflo, alle cha Michael Kramer. Alle tho nyasa wani cha swayata. E यहाँ त John B. Good enough. क दैदिउ ख हजुर जॉन बी गुड इनफ प्याचिली सबिया दिल अले थुके नाप नाप चौवस्वान मेगु निगु अंक कासी जम्मा चाहिँ खुइगु ल्याखे थिंगुदु चौवस्वा also scored 60 तर न आ चाहिँ युले हेलान्छ उदु चौवस्वा ला आ मेगु निस पाखे वनी जी थो निसावनी तफोस्वायत टाई चीगु प्रचलन छुदेश सुरुजुगु ख which country started wearing ties and the options are क अमेरिका ख बेलायत ग डेनमार्क घ आयरल्यान्ड ङ फ्रान्स अले च जापान छिगु इजी यहाँका तना France Space Apache do que mazo Apache li sabia dila tafoswana ale thona apna tafoswa score 90 gulab swayata ale nyesa kha Newah American dabu pakhe pidani gu don poya na chukha What is the name of Newah American dabu's yearly magazine and the options are ka situ kha paubha ga pasa gha laskus nga Chicago Newah ale cha lahana थन्यो सावनी गुलाब स्वायदा छिगु इ न्या त गुलाब स्वा लस्कुस ट्याबले चाहिँ घ जुल मगला डी पाछि मजुल आथन्यो सावन भो स्वायदा छिगु इ जे न्या त भो स्वा Chicago Newah दैदिगुदु
हजुर प्याचिली सबिया दिर थो नाप नाप भोस्वाय ल्या 95 ए थिंगुदु तर हन 15 जको डिस्प्ले जुलखला तो मार्क्स चाहिँ थिस म्यानुअली जोडिया ठो सफ्टवेयर गुने अठजियो ना चाहिँ 80 जु प्लस 15 95 जुल ठुके चाहिँ नरिस जु थिसको तो मार्क्स चाहिँ म्यानुअली सा जोडेन दिमाले नरिस हजुर 95 जुलका भोस्वायो 95 अले चौस्वायो 60 तफस्वायो 90 अले गुलाब स्वायो 110 थो नाचा चाहिँ डिस्प्ले गर्छौं खा आठ्याको मार्क्स वे साथ चाहिँ हन ठिक जुलखला आज मेगु नि सपाखि पनि आजमा पिंगु जको हजुर पलख चाहिँ चनाइछ भोस्वायो ल भोस्वायो गुली हेदियो भोस्वायो ना चाहिँ 80 प्लस 15 95 हजुर अले हजुर चौस्वायो चौस्वायो चाहिँ चौस्वा थन चस्वा दियो चंगु चौस्वायो 60 हजुर अले तफस्वा 90 अले गुलाब स्वा 110 हजुर ज्यू गुले गुले थो थेरिजियो आज मेगु नि सपाखि पनि आजमा पेंगु जको नि सबाग्दनी एजिया छिकपिनो लागि चाहिँ दक्लेली पांगु नि सजिफु टिम पेंगु न टिम चाहिँ बालक बिचाएना केली सबिया दिते चाहिँ इनापिया आज पनि क्वेशन नम्बर 20 माने थो नि सना वनी भोस्वाया त भोस्वा थो बालक नि ससोइदिस थो किपा चंगु थाया त छुदाई what is the name of the place shown in the picture and the options are क शान्तिपुर ख अगिमथ ग भवानीपुर घ अग्निपुर ङ सिद्धिपुर च वज्रबाराही अले छिगु इजी न्याका छना क शान्तिपुर दैदिला पाछिली स अले थो नाप नाप ठुके 20 मार्क्स जोडे जुगुदु 95 प्लस 20 दाबले गुल्जुलो 115 ला नरिसु 115 हजुर 115 ल्या कागुदु आयो लागि चाहिँ लीड यान्चों धामाला आस्था श्रेष्ठ बाखे लीड यान्चों भोस्वाला तर सोंगो निसा बागदनी एजिया सोंगो निसा लिसा यु चाहिँ गेजी मार्क्स स्वेसा आ मेगु निसा पनि चौस्वाया त चौस्वा 60 मार्क्स एदु विश्वया नापाममा मिसा प्रधानमन्त्री छुदेयामा ख which country had the first woman prime minister and the options are क भारत ख श्रीलंका ग पाकिस्तान घ जर्मनी ङ फिलिपिन्स अले च पोल्यान्ड छिगुजी इ न्याका चना चौस्वा which country had the first woman prime minister विश्वया नापाममा मिसा प्रधानमन्त्री छुदेयामा ख पिक्चर न छि अन ब्या तगदु पिक्चर से आना आन्सर ब्या दिफु इंडिया हजुर क इंडिया दैदिल चौस्वान पाछि मजुल आथो निसवन तफस्वाया त छिगु इजी नेकछना बी श्रीलंका दैदिल चौस्वान पाछिली छ चौस्वान त 90 मार्क्स आ 19 प्लस 15 यामाला थुके लागि चाहिँ 15 मार्क्स ख ट्याब्ले बे कपिनो 105 जुल हजुर पकान श्रीलंका चाहिँ विषय श्रीलंका पाखे चाहिँ दक्ले नापा म मिसा म प्रधानमन्त्री ख आजमा निगु चके निसा बागदेनी छिके मेगु निसा न वनी त फस्वाया त छु जंगली जनावर या म्हे दक्ले अपो हिदै which wild animal has relatively maximum blood in body अले ऑप्शंस ख क किसी ख गोही ग भालु ङ चिम्पान्जी ङ जलगैंडा अले च सल अले थो निसा वनी त फस्वाया त हे दक्ले लिपांगो निसा त फस्वाया त
Tafoswa 105 edu, Monswa 115 e, Gulafswa 110 edu. Ale Tawaswa da 60 marks edu. The second last. Hazur, A elephant idila. Actually, sir, thona poncha wasano 2 question ya चाहिँ answer बिया 20 marks गइदि गुदु एज अ वेक अप इनको टोटल अंक चाहिँ 125 ख नरेसु ख हजुर 125 थिङ गुदु आ यागु लागि चाहिँ लीड वेक अप चाहिँ यान छोना दिल आछि दक्ले थौ यागु निसलिसा कासे दक्ले लिपांगु निस पाके भने क्वेशन नम्बर 24 अले वो क्वेशन भने गुलाब सोया त Gogo Desa, Tokyo 2020 Olympic, Mukka, Tyochhino Takmakala. Which country secured 88 medals in Tokyo 2020 Olympics? And the options are Ko America, Ko Australia, Go Bharat, Ho China, Ngo Brazil, Ale Cho Japan. Thunya saw wani Gulaf Soyada. China dable bho di China swesa actually so bia dida ale tho lisa napna po gulab swana koidi gudu total 130 marks na sabe ko pinu 110 ja chongu 20 marks add ja 130 jugudu thong tho score board चाहिँ pati ja chwe ko la ta तर न थन नरे सुदी वे कला चाहिँ कै त गुदु दपो ale जिन थन चुइ चुना गुदु एजे थौ यागु टीमे चाहिँ लिदियान दिला गुलाब स्वाना मुखला नरेसु ale second चाहिँ वगु टीम जुल त फर्स्ट वा थर्ड ला त हजुर फर्स्ट वा with 125 ale songugu position लागुदु भोसवा with 115 ale पेंगुगु position ला छ 24 with 60 marks थो नाप्ना प छिगु थो थौ यागु first quarter final game सिरगुदु ale थौ यागु लागि योको भितुना थन निगु टीम जक मेउ राउन्डे वनी वो कथा गुलाब स्वा वो तफो स्वा जक मेउ राउन्डे वन त ता लागुदु मेगु न्यू टीम दासा थोने सलिसा कासा पाखे पिनेला बंगुदु एसा छिकपि हरे साइडी मते मेबले न पक्का न थजागु यो को जाजो त जी अले थौ त्याका दिपि गुलाब स्वा वो तफो स्वा त योको भितुना बेना पजी थो स्क्रीन स्टप या हजुर कंग्रेचुलेशंस सिकपिन त त्यापिन त बुपिसाना पकाना निराश jadi मखजी सिकपिसाना तस्का बालागु कुतायन दिला तर पेंगुना टीम ला मेरो राउन्डे थिनिए मखु न्याचा न्यू टीम जके थिनिए ख एज्या मेगु राउन्डे थिना दिपि गुलाब साव त फसमा त हकमा छ यको वेक अप इन द भिन्तुना बिया अले आ बिमलजु छिपाखे भनिका तर पहिला जज पिन्यो खनिने खके रसमेत यकेको सुबा आठन नापा जजुल बाखे चिना डाक्टर सुसेन सुसेन जिन छु लैडी के अझ ठौको कसै बारे हजुर थो चाहिँ एकदमै तस्का चाहिँ भिडियोज को तै दिमाली सच हजुर सचेतन तुलादर हजुर थो चाहिँ यहाँ दक्को चाहिँ प्लेयर त्यसमा चाहिँ आज थो फर्स्ट चाहिँ एक्सपिरियन्स नख मखला तर चाहिँ हजुर थना गुलिन चाहिँ छि चाहिँ पार्टिसिपेन्ट दु मखला दक्को छि चाहिँ नच पि एकदमै चाहिँ नेपुसन गावेको पि चाहिँ एकदम चाहिँ एन्थुजियास्टिकली चाहिँ पार्टिसिपेसन चाहिँ यान दियो खना प्लस चाहिँ छौ न्यू क्वेशन ला जिन जितोय मोहर है जो वेक अप चाहिँ बालको चाहिँ जवाब दिएला वो चाहिँ तस्का या पुछौं ख प्लस चाहिँ जस्तै क्वेशन न थायको ठाउँ चाहिँ कन्स्ट्रक्ट ज्याछौं कि मतलब चाहिँ मस्ते न छौको ठाउँ चाहिँ इन्फर्मेसन न भ्यू हिसाब अले प्लस चाहिँ मेमे पिन्त न छौको ठाउँ इन्फर्मेसन बिका तर कि अली न चाहिँ यो पार्टिसिपेन्ट त्यसमा चाहिँ बालका चाहिँ जवाब चाहिँ बिया दिनु चाहिँ त चाहिँ तस्का या लेता ल छिपिङ चाहिँ त्यान दिपि चाहिँ न्यूली टीम यात चाहिँ यको सुबा प्लस चाहिँ छिपिन त चाहिँ हाउ चाहिँ मेउपटी चाहिँ टीमे क्यान्डी मारेका चाहिँ नि चाहिँ यहाँ प्लस मेबी बुपी टीम न चाहिँ टीम न चाहिँ ठ्याठ्याया हानु चाहिँ मेउ प्रोग्राम जुजी एजा चाहिँ सका छिक न पार्टिसिपेट कदी हजुर हजुर यको सुबा आज मेम जज लोकचित्रकार जो नमस्ते तो टाकाडिपी तो न्यू टीम एकदम बढाइदो
भूपी ढका चाहिँ टाइम जो सारा से वेक अपने प्रयास एकदमै बाला वेक अप सन हाना मेउ कार्यक्रम न प्रयास यन्दि चाहिँ फलसके छु न तो जीवन तर थौ छौ चाहिँ नु अनुभव ख जी थो पहिलो अनुभव थियो चाहिँ जज जुटका थो थो अवसर ब्याजुले त्यो समूह एकदमै धन्यवाद ब्याजन अथवा ठाउँ पनि चाहिँ टेक्निकल प्रब्लम या अलमल जो सानो रसमलाई चाहिँ ठुली बालको यहाँका दिला एकदमै सुभाव बेचन धन्यवाद ठुले त्याका हजुर तुलार जो जी छिराई लोकचन्द्र गाजेको सुभा हस अले दक्लेलिपा आथौं मेउ राउन्डे सेमिफाइनल थिनि मफुगु टिम सिकपि निराश यदिम डब्ल्युनो पाखे चाहिँ कन्सोलेसन प्राइजेस दु सिक्नु लागि $15 $15 चाहिँ सिक्नु लागि दै वचकले याक्न बिगुजी ले मेगु टिम सेमिफाइनले वंगुदु सेमिफाइनल चाहिँ थोसिबे थौना भतिसा अफ निसा लाथे छ अफके लि सबिया दिले छौन्यु लि सचको थाकल थे छ मेउ पाले सायद थोसिबे अझ अथाकै छ सेमिफाइनल फाइनल थाकै एजा बच्चा बालाको प्रिपेयर यान दिस अले मेन चाहिँ तो सिनेमा यो पनि बच्चा थाकल थे छ फिल्म छौ चाहिँ करेक्ट आन्सर म होला बोला सेकेन्ड चाहिँ करेक्ट आन्सर बिल छौजको करेक्ट आन्सर म हो चितो दर हृदय व मंका खला यो बडी बु बिउ बडी वो छौजको निस म होला मेउ चाहिँ निस सिटी म होला अथे बालाको प्रिपेयर यान दिस यो कोइको सेवा थौ चाहिँ बिमललाई